Mbole silethe kuhle TV sakubingelela kanti njengamanje sikwethulela izitheza donsa amehla abantu ezinkundleni zokuxhumana. Kanti uma uyaqala ungena YouTube channel yethu ungakhohlwa ukwenza okufanele uncofoza usubscribe button ukuze siqhubeke sikwethulela izindaba ezingenayo. Kanti isitheza donsa amehla abantu ezinkundleni zokuxhumana ezenzeka lapha endimeni kaMaskandi lapho khona sekusabalale khona ivideo ezinkundleni zokuxhumana yenxakanxaka inkunzi yeblamane yendoda esizakhele itemu ukuthi ayisiye umuntu nokuyinsizwa yabonakala kakhulu lapha ezinkundleni zokuxhumana ihamba yehla inyuka nongizwe mchunu upresident of the Binca Nation lensizwa lena uMtebhosha sekusabalale ivideo yayo ezinkundleni zokuxhumana lapho khona ithembisa abantu lukhulu lolozolo lomculo ithi yacela abantu ukuthi bayeseke ukuze iphupho layo lokuba umculo liphumelele. Mbuko lesilethi kuhle TV siyafisa ukuze ukuphawula kwakho kuma comment section ukuthi uthini ngalolu daba lolu. Ngokuphawula kwabanye bathi wonke umuzi uyogcina usune artist lawo uma kunje. Siyakhuleka balandeli benkomo balandeli benxahanxaha umsebenzi ngiqedile manje ngizoyikhipha ke ingoma ngolesithathu kusasa ngishuthi ipromo kusasa ngolesithathu ngiyayikhipha ingoma supportani inkomo bantu bakithi awusupportani inxahanxaha nayi inxahanxaha izoyidedela ingoma ngisupporteni bafowethu ngiyayidedela ingoma manje ngolesithathu iyaphuma ingoma nizoyidownloada uMtebhosha amabhoshana inkomo nizoyidownloada einkundleni zokuxhumana nizoyithola inkomo. Ngiyabonga bafowethu shwele.